Biyag, wenno patay. Tinapalabas. Patyan ni Doray amaki tournament dalakay dakluhok. Isong agparparikot iti aramidan na. Gapo takayat met ni Fatima ti maki tournament. Agparikot ni Doray, gapo tasan arumbeng amakita ni Fatima dalakay dakluhok. Napan nga rod ijay simbonan, ket nadanon na ijay ni Ofelia. Inyo man nakadakwada ti panakitournament ni Fatima, ket kuna nila kay dakluhok, apalugudan da ti kayat na. Ket kuna napay, anuan niya man ti dumteng to aparikot, nasken anakasagana dalata. Iti sabali abangir, imawag manen ni Don Tomas kini Solomon, ket kunana ngagsingir iti utang anaimbag anakam. Ket dita, nakapungtot ni Solomon. Itagagayem, adtuyen tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag! Wenno patay! Tibuisit Don Tomas. Bala. Kasano kumaana adda anak iti utang anaimbag anakam kankwana. Dinadael na ti aldaw ko. Agbalin sakit di aparikot ko ni Don Tomas. Agam no kastaman bilang nasken amatay. Big boss. Anya ka diti mapaspasabag ka. Sika a bodyguard ko. Bukbukam tabasok iti arak. Agawaam. Well, big boss. Antoy, big boss. Big boss. Apa yan? Sige. Bukbukam pa iti may sa abaso. Sika a bodyguard ko. When, big boss? Oh, Antoy, big boss. Ay, sus. Big boss. Namidwan, binuog mo ti baso. Apa yan, big boss? Toy jay Don Tomas. Ni amo. Di mo awagan iti amo. Big boss, isumot kami ti imo na nagpaayan mi. Di mon ulitin. Tamangan no pir akak tarupam. Uwin, big boss. O anya, Roldan. Maudin da ito nga aldaw tayo dito pagadalan. Kasano? Agkikita tayong tumanan inton enrollment. Makitournament ta kiti karate. Kayat ko nga may nakbuyaan. Ha? Ije utbong ti pakaangayan na. Kasta ka di? Umay kanto Aglugan tayong to iti kotsek. Kwa. Jack may pasigurado No bilang ta sa anak to makaumay. Santo ko mga agsakit tinaka mo ha? Anya? Ngamin. Ada mas importante nga ramida. Anya? Why? Sa pulat ni Michael. Awan nagdumaan nyo ka ni Michael. Kasta kayo lata. Ni Michael. Si kalatan ti pangpangruna na. Ha? Uray igatangak iti kawis na. Di namot usaran. Taitid na kan ka. Fatima. Si kamot lang tinag ko na iti dayta. Nga amin nga inted ko abado kan kwa na. Kat inted na kan ka. Wen. Kasta ti kinapatag ko ka ni Michael. Napatagmat kanyak ti kabsat ko. Iso nga ita apakasyon. Ibukbuk ko ti panawon ko mang sapol kan kwa na. Iso ladingitak no di kan tumapatgan. No pay kasta.
Namnamak ti panagbaligin. Sige man langan. Ngam, naragragsakak ko man, no adda ka. Oh, talaga? Makilaban iti karate ni Fatima? Wen Rina, Kad, apay adi mo pat ganti awis na ken ka. jak masigurado na mapanak wenno saan. No kayat yun, intay buyaan. Saan, Vina? Sa bagay, anya nga iti ganas pa mang buya iti kastyay. Sayang lang ti kwarta busbosan tayo. Kan sayang lang ang daldaw tayo. Pudnot ako nam. Kan may sa, niroldan lang ang tinawis na. Uy nga rod ah! Talaga ni Roldan lang ti kayat na. Ngaman niya ko nga. Awan mo ti mapukaw ka data. Kan saan ta pagtatakunan ang mapanbuyaan. Husto ka, Vina. Sige, agawid tayo. Awan mo't aramidan tayo dito'y pagadalan. Intayo agpaspasyar. Intayo iti parke. Wala saan, intayo agbuya iti sini. Da kayo latan. Tadapay nas ka na papanak. Kadwam ni Fatima? Saan? Sa pulat ni Michael. Master, nalaka anak kasursuro dagiti agdadamo. Wen, gapota kayat dati pa isuro. Master, pampanunutat ni Fatima. Apay, Ang mga no awan baal na iti kalaban na. Ang mga no maabak, katday tati pagsakitan tinakam na. naska na day tati ipakaawat kan kuana. Ammo ni Doray day tabanag. Isu nga imposible adi na imbaga. Master, Sakbay amaki ay ayam ni Fatima. Kasaritam to. Kat ipakaawat mo day tabanag. on, Master. Agpabak ka mat ah! Si putam ngamin ah. Saan akas na? Apay, numakilaban kan to. Ibagam iti kalaban mo nga agpabak. Ha? Awan na. Mabak ka no kasi. Ya! Ops! Ya! Ops! Ay! Ops! Buisit! Mala. Ang kinanakapay. Oh my God. Agtugaw tapay, Fatima. Tada kaya't ko maibagakan ka. Oh. Agtugaw ta. Fatima. Dumlog ka, itibagakan ka. Denggem ana imbag. Katnaskan nga awatam. Ipapusom. Sige. Dumngagak, Doray. Michael, ano nga tatibagan ni Big Boss? Jack ama. Sige! Amin kayo. Ket kalabanan ni Siglat. Pasot day ti panaginsayo na. Nangag mo, Michael? Jablo at talaga. Kasano daitan, Michael? Mangrugi itan ti laban. Kaya't ko amay matanga. Oh, asino ti umuna a kalabanan ni Siglat? Sino ka natin mo na? Sino nga to? Siglat! Mapanka ititin. Michael, mapanta ka no ititing nga. Lalay nga. Sige. Ita! Asino ti umuna a kalabanan ni Siglat? Asino nga tati umuna kalabanan ni Michael? Doray! Apay ajak nasiputan ti panangkugtar mo kanyak. Nasaktan ka? Saan ka kinugtaran? Linisyan ka lang. Ngam na-outbalance ka.
isuan na tumbakan. Oops! Uy! Nagmayat ti pa nagtakder mo. Kasla ka nagtumbling. Insuro kanyak day dyan ni Master. Oh, talaga mo to. O sige, ituloy tataglaban. Ya! Oops! Ya! Oops! Ya! Oops! Ya! Oops! Ya! Oops! Kagaya maglisya. Sino tayo sumaruno kalaban ni Siglot? Huwag kang basaw, sino tayo sumaruno Michael, kalaban? inabak mo ti kalaban mo. At dapay sumaruno. Ngap asino ngay. Nabannog kan, Michael. Kasano ka makalaban no kasta? Kabalak, Dante. Awan tinaskan ita kanyak. No di ti mga bak nga ure asino pa iti kalaban ko. Anya? Lalaingan, Dante. Tapno abakan na. Agin insayon dagiti makilaban iti karate, Master. Panagkunakat awanan ti parikot kadakwada. Uray siya. Kastamat ti kunak. Dua dala nga makilaban. Ngam maabak daman kan saan. Awan anyaman na. Gaputaday ta. Katay ayam lang. One, Master. Asidagan ti tournament. Kat... Amok ti pampanunutem, Ophelia. Ngam di ka agdanag. Gaputawan ti agbalin a parikot. Makilangan tayo lang kini Fatima. Aday tay awan ti kabutan tayo. Iparik na tayo. Anapatag kada tayo. Agyaman na ka, Master. Awan ti pakay naigan ni Fatima. Iti kinadakas ti amana. Iswasa na rumbang nga mairaman. Master. Amok a kinasarita na imbag ni Doray. Asaan na dakdakamatan ni Fatima. Iti amana ti kadami ita. One, Master. Binilin ko ni Doray akasarita na anaimbag ni Fatima. Agtalakak kini Fatima. Isungawan nga rod ti tumaod a pariko. Asino pa iti lumaban? Umasidag lang! Siya! Oh, si Kagaya. Ita ka lang man na makita. Anya tinagan mo? Roldan. Roldan gaya ma. Sige. Kaya't mo ti lumaban. Pwes, ipakitam ti kwartam nga ipostam. Di kag danag. Anda kwarta. Amumon ti mapasamak ka. Numaabak ka. Ket awan ti ipakita makwartam. Luguban da ka. Aging kat magsatan ka iti angas. Anda kwarta. Sige! Labanam nga rod ito, champion. Ket isot na! Sige! Ituloy yung tilaban! Ops! Dayto! Pagtoy pa na! Maudi ang danog! Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay! Tinapalabas, madama ti panaginsayo ni Fatima para iti umadanin apan nakiturnament na. Kinasarita ni Doray daytoy adi na kumandakdakamatan kini papana, ti may papan iti pan nakiturnament na.
ket nagtungpalmet ni Fatima. Kabayatan na, iti pasdek, imbilin ni Solomon atunggal balod ket kalabanan ni Michael kas paset ti panagsanay na. Inabak na nga rod ti muna a kinalaban na. Iti sabali a bangir, nakilaban mat ni Roldan iti palaban iti kalkalsada no kasta arabii. Di na napakadaan ti panangkugtar kan kuana ti kalaban na, ngem idibimales. Dinan sinardengan ti kalaban na. Itagagayem, adtuyen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Biyar! Wano patay! Maudi ang danok! Pasan tilaban! Nangapakan ni Roldan! Siyak ni Yalom. Siyak ti mangidadaulo iti daytoy nga street fighting. Mayat na ito'y pagkwartaan. Kastagayam. Bilibakin ka Roldan. Nalaing ka. Numalagip mo. Makilablaban ak edi. Ket awan ti abak ko. Tunggal makilaban ak. Syaklat ti mga abak. Wen. Kasla nga rod malagip ko ti ropan. Apa yan, nakilaban ka? Naisem ka kadi iti laban? Kwarta lang ti kalikagumak. Yalong. Kastagayam. Agpada ta, Roldan. Natural. Kwarta, ti kalikaguman tayo. Angam, makitak nga addaam mom iti pannakilaban Mayat day ta, Roldan. Ituloy mo laeng. Umado ti kwartata, nukas kasano. Wen, dagiti sigod ang nalalaing iti grupo. Labanan. Anya. Mayat ka? Sigurado, abagam ida. Umado ti kwarta. Sige. Mayatak. Yalong. Sana kong magawid. Tama ba inak kada papatoni kan Layla? Sigurado nga agururay daman itan. Dituyak lang ang terminal ti bus. Dituyak ko nga agpalabas itirabi. Inkan maturog, Layla. Nalabit asana na sumangpet ni Roldan. Nalabit ang naturog iti balay ti gayem na. Anya? Ala, inkan maturog. Kahit da kayo, Papa. Dito'y akong sala sa maturog. Siya akong timanguray kini Roldan. Michael, apay ngay. Labanan mo't amin ang kakadwa tayo. Wen, gaputa isot ti kayat ti Diablo. Michael, Agsagana ka, Dante. Gaputa uray sika, ket ilaban da kanyak. ha? Saganaam ti laban ta. Onya siglat. Kabailamon? Di ka sumumpat. Agam panagkunak. Ket kabailamon. Nasayat no kasta. Big Boss, numanga bakak, tungpalamon ti karim. Aniya. Tungpalam ti karim. Tano saan? Amangan no patayin ka. Aniya. Paltugan mi ka din isigla! San? Di paltugan ni Siglat. Laglagi pam ti imbagak, Big Boss. No di mo tungpalan ti karim, patayin ka.
Daytan tay urayak nga awag. Hello. Hello, Senyor Solomon. Kunak tupay kat atay urayak nga awag. Si kamat gayam, buwisit ka. Di ka mabwisit agasta, Senyor Solomon. Gaputa kayat kong ibaga. Anak kasagana akon ang makipustakin kang. Ket sigurado, maabak di manok mo. Di mo dadaulan ti aldaw ko, Don Tomas. Amo kon no kaano daw ti balaban, Senyor Solomon. Kapo, pagagayam kumatlaang dagiti tuma ang makipusta. Iso anamwak kadakwada. Kapo, tadi mo kayat nga ipagaganyak. Pues, no adda kwartam, agparang kanto intun kaaldawan ti palaban. Sige, Senyor Solomon. Ket isaganam ti kwartam nga apakan. Sikat yagsagana Don Tomas. Buisit day ta Don Tomas. Talaga dadaulan na ti aldaw ko. Saan laangan amang ipakita iti jak kayat? Gaputa abangan no mapatay ko. Michael, anya ti panpanonotam. Apay adi ka mutin agid da. Ti kasasaad ko ditoy. Ti kasasaad ta, Dante. Michael, No makarwarak ditoy. Subyak ni Big Boss. Balsak. anya? Awan ti kay mudingan na dito'y lubong. Di ka agsao iti kasta, Michael. Amangan wag da makangag. Ipulong da. Sa anak amabuteng. Hala, muston. Maturog tan. Nang runaking ka. Tanabanbanog ka naging ensayo. Di ka agpuyat. Tapno napigsa ka manin ang bigat. Ta sigurado, ituloy mo ta aging sayo. Roldan, agawid ka kadinton rabi iwan no saan. Ibagam tap no sa anak nga gururay iti awan. No sa anak man nga gawid, maturog ak iti balay ti gayam ko. Apay asaan adito'y balay ti pagawidam. Apay anaskan nga iti balay ti gayam mo. Mabainak namin namang singa kada kayo. Agawid ka. Gapot na urayan da ka kin ni Papa. Layla. Maawatan da ka, Roldan. Kan amo mimat nga awan ti madingar aramidam. Kat no marabyan ka unay, agawid ka latta. No bilang ta sana ka makahawid. Ipanamnamat. Gadak itinasayat na kasasad. Anya, Maturog kay tulat ta. Ket sanda kon nga orayan. Gaputawan tinaka sa mapasamak kanyak no bilang. Sanda ko maapakadanagan. Ambok asalwadan ti bagik, Layla. Ken awan ti madingar aramida. sige. Naday tati ko nam. Inton madamdama. Rumuarak manen. Mapanak iti sa bali a barangay. Ijay asapulok ni Michael. Sa anak latang agsardang. Nga oray pa'y sa dino ti pakadandano na. Oh, kasano? Nakasagana kan iti panagbiyahe ta amapan ijay utbong. Wan, Doray. Kalpasan ti tournament. Dumagasta ijay asyendayo. Sige. Kayat ko ti agnaad ijay. Sige. Mangibati aklangan iti surat. Abasaan to ni papam no umay dito'y mansyon. Ibagak iti surat ko.
Ama pantay di utbong. Akayat mo tiyang bakasyon ni Jay. Siya kun ti mga ramid iti surat. Ngamnas kan abasaag pa'y Wen. Alang aron. Kita ang dagiti mabalin mo nga itugot. Tapno di mo malipatan. Nakasagana amin ng Doray. Agraman ti uniform ko iti karate. Nakasaganan. Hinton ka ni Kaduan nga aldaw ti laban mo. Ket amok a nakasagana kan. Sigla, magnamnama ak iti panangabak mo. Sikat ti laban ko. Gapo taado ti abaken a padam abalod. Adayo analalaing kang misuda. Day tatiga puna, ajak kayat, apalubusan ka rumwar, dito ipasdag. Jablo ka. Ayop ka, Big Boss. Lastugat! Basta atong paeng! Kinuktaran mo tanisiglat ni Pulon na! Inton maminsan, di naktap-tapisan. Maawatam, ha? Uy, hindi kantong tapisin tayo. May paltugan mo, hindi, boss! Saan? Diyo paltugan. Ayop kayo amin! Big Boss, pimanawan, bastos Bayan nyo lang. Sikaan ang tapis kan sidlat. Bungkunam. Agyaman ka, tadi na tiniritir tatenged mo. Nagsatan kakat kuman. Pasig kayo amanel. Awampay gung kunayo. Michael, imbag tadida ka man ang pinaturungan ni Big Boss iti paltong. Naturid ko unay, Michael. Amangan no patayin na ka ni Big Boss. Nakasaganak alumaban kan kuana. Anya? Michael, panunutom ko matikabsat mo. Numatay ka. Di saan mo na makita. Dante, Isungag tanta ng kalaeng. Nauray kasla ayop ter aramiden dakin ka. Agtanta ng kakumalatta. Naimbag ta nakita ka matlaeng, Roldan. Kinapudno na. Agpag naak dito'y sentro. Tabarang makita ka. Kaputan na patagtibagak ka. Apay ka di, manong yalong. At dangamin na damag ko. Kat day tatibagakan ka. Tabarang mayat ka, Roldan. Anya day ta? Nalaing kay ti mano-mano aranget. Kat no kayat mo? Inta makipin musta. Ha? Nadamag ko ngamin nga dagayam agpalpalaban dito'y bugalyon. Kat dakkel ti posta, Roldan. Anya? Dakkel agatad ti postaan. Nalakalaeng nga remedyo data. Kat? Kat padasen tayo ti makiposta. Sa anak ng interesado iti day ta? Roldan, dakkel akwarta ti abaken ta, no bilang data ti mangabak. Anya? Oh, saan ka di akwarta ti sapsapulan? Oh, iso ang makilaban ka kadagiti street fighters. Ha? Daytoyen ti gundaway, Roldan. Kwa? Amangan mo anyamot day ta nasarkan tayo, mangyalong. Amangan mo't no napaggad day ta. Saan, Roldan? Ngamin, nasken niya agsanay kamat, sakbay amakilaban ka. Ha? Iso ano kayat mo? Agsanay tado. Tadata, ti makilaban. Kwa? Okay. Sige.
agpanunot ka ana embag, Roldan. Ket no bilang takayat mo, siya kon tibangi pamuspusan iti kwartang ipostata. Kasano numabak ta? Sabagay, napanunot ko matkit di data. Saan aday ta ti panunutin ta? No di ket ti panangabak ta. Isungarod niya agin sayo ta ana imbag. Wah, Sige. No interesado ka, umay kalaeng iji pagnanaidak. Ibagakan ka, masabi no? O anya, mapantan. Wan, intan. Naalak amin ang arumbang nga alaak. Idi pa ila naminsan nga aldaw ngayon sa ganak. Sige. Naaramid mo ka din ti surat mo kin ni papam. No bilang ta umay dito yung mansyon. Wan, Ayan na nga, Rod. Basag pa ya. Kita og tilinaon na. adda iti lamisaan dita salas. Sige. Umunakan iti kotse. Tainak pa'y basaan. Tinaramid mo asurat. Agnerbiyosak, master. Pampanunutat ni Fatima ang makilaban. Apay nga agnerbiyos ka. Kuang amin. Naglalaing dagiti kalaban na, no bilang. Nalaing met ni Doray anang isuro ken kuana. Ken maysa, saan ang makilaban ni Fatima iti saan na akalibel. Siyempre, taypada na nga agdadamo ti kalaban na. Daytay awan padas na. Master, Nalaing ni Fatima. Gapo ta insuro ni Doray. Kan insuro meten. Insuro pa'y ni Dalen. Kang runaan na. Insurok. Ket masigurado og Ofelia. Di na malipatan dagiti importante launay nga insurok kan kuana. Doray, adayo ka di pa iti papananta? Adayo pa'y ang. Apay ayang. Kaya't kunti makadanon ijay. Anya? Unay kamagtan. Magagaran ka man una yun. Wen ngamin, agparparig na kanyak nga adda ni Ofelia. Anya? Wen Doray, kailiw ko manan ni Ofelia. Apay nga ta? Ha? Iti panagriknak. Kasla iso ni Mamak. Anya? Wen Doray, kasta ti mariknak. Kat no makitak, naragsakak. Apay nga ta? Ha? Kuha. Apay ang tamagam kanyak dayto. Damagak laang no anya ti makunam. Apay nga ta, Doray. Naglag-an tiriknak kan ni Ofelia. Kasla iso ni Mamak. Anya ti isungbat ni Doray iti saludsod ni Fatima. Gagayem. Di uliwana dinggen ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag! Wano patay! Nobela ni Virgie Paclay. Iti direksyon kan musika June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biyag! Wano patay!